Najbolji srpski automobilista Dušan Borković priprema se za završne trke svetskog šampionata Touring automobila. Pred njim je azijska turneja koja sadrži 4 takmičarska vikenda. Posle 8 trkačkih vikenda i 15 voženih trka, Borković se nalazi na 14. poziciji u generalnom plasmanu sa 17 bodova. U svojoj debitanskoj sezoni u VTCC-u, posle odličnog starta kada je u Maroku osvojio 9 poena, Borković je imao mnogo pehova i diskvalifikacija. Često je kažnjavan ne svojom krivicom, poput trke u Argentini početkom avgusta kada je bio 8. ali je usled sudara deo na njegovom Chevrolet Cruzu spao i zbog toga su mu oduzeti bodovi. Uložena je žalba, a odluka se očekuje u novembru. Nisu bitni toliko ni poeni, s obzirom da sam imao toliko pehova na početku do te trke, tako da mi to 8. mesto ne znači nešto sad specijalno za plasman, ali eto, to je čisto da se izborimo da pravda pobedi. Borković je u Argentini bio brži od svih vozača Chevroleta. Nije mala stvar biti brži od jednog Coronela koji je 10 godina u VTCC-u, koji je 2-3 puta bio proglašen za najboljeg sportistu Holandije, od jednog Giannija Morbidelija, od jednog Toma Chiltona koji su tu desetina godina, koji su velikani ovog sporta. Uspeo sam stvarno da budem brži od njih, međutim, sustigla me ta jedna nepravda na kraju trke. Sudar je bio udar na spliteru koji je bukvalno pao, koji me je usporavao. Svi koji su pratili znali su da sam u Argentini u drugoj trci, prvi deo trke bio jedan od bržih. Sustigao sam čak i Sebastijana Loeba i Norberta Mihiljica, Mađara, i držao sam tempo za njima, međutim, kako mi je spliter pao, tako da je automobil normalno počeo da usporava. Uspeo sam da zadržim Marokance Benanija iza sebe i da završim 8. Međutim, eto, diskvalifikovali su me potpuno nepravedno. Borković je za kratak period stekao veliku popularnost u svetu, pogotovo u Argentini gde je uz Lopeza i Loeba izazvao daleko najviše pažnje. Imao je zanimljiv razgovor sa taksistom u Buenos Airesu. Mi kažemo, pa ja sam Borković, on zaustavio automobil, pa sad će on kaže, sad ću da pričam svim taksistima da sam vozio VTCC vozača, tako da tamo je to vrlo popularno. Na predstojećim trkama u Pekingu, Šangaju, Japanu i Makau, Borkovićev primarni cilj, kao i do sada, biće ulazak u prvih 10 u plasmanu, ali znatno veći budžet fabričkih timova i dalje je najveća prepreka našem asu. Ja sam imao ove godine 3-4 testa, to su kao 3-4 treninga neki sportista da ima, a trebalo bi sigurno da imam kao što ima Loeb i ekipa, bukvalno svakih mjesec dana, 10-20 dana testa, ali to su opet milioni evra. Dok ne bude uopšte naša Srbija došla na taj nivo i svi moji sponzori, mi ćemo se boriti ovako kako se borimo i svi treba da budemo srećni kao što je najsrećan kad uspem da uđem u tih prvih 10 vozača.